relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Hello to Melanie Antonio. Isusulat at tinagnagan niyo po. Say present if you are present. Amoy po ti pamayak tatang kakaputan na palabas mo dati may sa apong bola na isang arapol iti baboy inabak ni Bing Maribeles Labon Lizardo ibarong ako dagiti NPU iti dahito nga kanito second batch tatang arugina pungal daw aming agbuyag ka nag-present apo iti panag-live ko iti YT channel ko apo isudalaangan apo iti kasali iti mga bak iti Boreas nga baboy nga native kapsat kasi no alak pa lang dadya isang sa nga timba kakapsat ka medyo maabakan na. Basapol nga mga back to zero kayo aming kakapsat ang pa-present kayo no kaya tiyo iti makiayayam iti liwliwag kan rayaw dagiti OFW nga Ilocano kang runan iti YT channel ti motibian dito'y Roderick Molina YT channel ko kakapsat iso nga back to zero mangrubi kayo ng tangal dawa po nga present manen tapo di kasta maornong dagita nagnagan nyo apo tap na isudan to apo di qualified nga mabunod tinagan na di jay ito no agparapulak iti pagbaboy so nga nawan tinagan nyo apo dito okay Melanie Antonio hello Melanie Antonio kita nyo man present kayo okay present ko na yun Evelyn Talbo first honor kakapsat Evelyn Talbo isot ko dito makita yung awan nagyan na may baliw tayo tinagan kakapsat kin kay baliwa ko na po tinagnagan tangay na alamot ten dagiti na alamot dayday mo na nga Boreason tapno damot yan sa po dagiti naud-udi nga followers ko iti subscribers ko iti YT channel ko apo baliwak tata ang ko ay sali dati kadaanan nga nagdaganan okay Evelyn Talbo first honor followed by Big Ses Panyo second honor. Okay, tapos ni Aisa Bolando Egipto kakapsat. Hello to Melanie Antonio, may kapat. Tapos sa Sinupay, present kayo no danagan nyo dito Hello to Marlene Antonio, Big Sis Antonio, Melanie, Aisa Bolando. Hello to Aisa Bolando, Brikading tay Kanagam, Egipto. At moderator ka Aisa Bolando. Hello, Helen Ramos Dedel. Okay, thank you very much Helen Ramos Dedel. Kasi maabakan nakakapsat tapos Brikay mo na di bagak. Iso nga tangay second batch dati apo nga sa second batch dati apo nga raffle draw iti may nga native nga baboy no itipon ko pa lang namin dagiti kadaan nga nagnagan yu idi apo kakabsat kahang agbuybuyo tatan syakti maabakan siyempre urian agbuyang kadunagan ko di daanon ko nanan to iso nga tapno maputusaran nga agbuya apo dagiti mayat nga makiayayam iti raffle iti may nga native nga baboy apo iso nga ipabarok amin tinagan tatan iso nga siyempre adalata mo nga danagan na diyan mga baka alatata dunagan ko di kadaan nga ayan iti timba ko na iso nga good evening ko na ni Helen Ramos Dedel hello to Big Ses hello to Melanie Antonio happy watching kada kaya amin pag-share pag-like apo dahito yung live streaming ko kakabsat tapno tikas tapo ko hello manang Angelina Cortez kada kaya amin kakabsat sino nga tada ito hello to Big Ses
Bigses Panyo. Nya Bigses Panyo. Ipa-subscribe ko datoy kwamon, datoy YouTube channel mo, balay mo. Ngom, sakbay nga ipin ko data YouTube channel mo, Bigses Panyo. No kayam iti mangtid manglo iti talugasot nga para iti ay paayam tatapnog baling ka nga sponsor. Ipin ko data balay mo tapno ipa-subscribe ta iti kadagiti agbuy-buya. Bigses Panyo, desisyon ka. Kayam iti agpa-load iti innom nga tig 50. Tatakta nga live ko, isikat agbalin nga sponsor ko, di ba? Okay, thank you very much kada kayo aming kakabsat ken gagayem. Ayan, kakabsat, subscribe you apo. Okay, thank you kada kayo amin nga wanti labas na. 3 million in the house, happy watching. Hello Manang Angelina Cortez. Thank you very much Manang Angelina Cortez for sharing kada kayo amin kakabsat. Manang Angelina Cortez. Okay. Ang kaya po ang panawa kakabsat. Hello to Manang Angelina. Hello mo damagayam live mon ko nana. Hello. 4 million in the house kakabsat. Ken gayem paki-share yo po dito yung live streaming ko. Tando umadu tayo. Okay. Thank you. Di patakaragtatang kakabsat ko. Tama ko na. Kasi barbaro tatapo iti dagiti kaduanan na po ko barbaro dagiti viewers ko tapno mo may raman da po iti grasya kasi no inayong ko dagiti kadaanan nga nagnagang kan na magbuybuya tatan maabakan na siyempre urent agbuyang ka doon naganda iso nga back to normal new name sa amin iti mapalaban iti second batch iti raffle draw kakabsat tapno ti kasta ko affair. Kasi ado dagiti nagbuya idi nga nakisali idi ti first batch ko nangabak iso nga ti pamayagtatan baraw amin nga naganan tatapon nagbuya tata awan naganda awan ti entry dang kasjay iso nga down sharing sir kunana iso nga pakikismis yu da kaya po nga chismosa tapno agbuya kayo basta ag-live nag iti YouTube channel ko masapul agbuya kayo ta adu mamindag iti daddo mga agbuybuyan siyempre nakabuya da idi nagbuya da timulong da agpaiso ang apo binaybay anda mo to ni si Raypon da po iti video kitoy dagiti videos ko kanda nga buybuyaon na nyapi nga tulungak kita di ba? So, wala ba si viewers ko, no? Dalaki din naman ang Angelina Cortez, si Dagbuybuyakin ni Mami May, kung naamanin, ituloy ko lang tayo iti rapol kakabsat. Yeah? Paki-mention nyo po na kita kagayim nyo, paki-send nyo by messenger, deal po, kunan na, Wala nudududwa da Mami kin ni Manang Angelina, agbuybuyakan niya, tapno isuda lang iti mga bakno ko. So nga, kasi mamihasa mo dagitay imunay din tapos anda mo agbuybuyan nya kaya nasawan dagbuybuyan makasali data tirapol no kakabsat ken kagayam Milani Antonio ni Manang Angelina Cortez deal ko na ni Bigses kabsat okay iso nga ikismis yu kadagiti daduma nga mayat nga agpa-entry agbuya kayo no ag live nat uray niya nga live ko iti YT channel ko kakabsat tapno man ayunan pa itinagan nyo first nga buya yu tataraytoy tapos sumarunong pa nag-live ko ada kay latakang kanayom ala ka man ayunan tinagan nyo ditoy ayan ti raffle box kakabsat katawan ni Manang Angelina Cortez. Hello to Cesar Panyo, happy watching Cesar Panyo. Okay, Cesar Panyo, agbuy-buyan ni Cesar Panyo. Ayan, Cesar Panyo at the entry mo. O rin naman ang account nyo po dito, isa-set kayo amin. Hello to Evelyn Talbo. Hello, thumbs up dan. Kung ni Evelyn Talbo, happy watching Evelyn Talbo. Ni Melanie Antonio. Happy watching Melanie Antonio. Medyo 7 million in the house, kakabsat. Kita nyo? Nawanti rapol lang ko ni awanti agbuyan basitan iso nga ito no rapol manen umaabot iti 90 nga viewers ng tatano kastoy narigati agwarong pay lagi iti entries iso nga anusan nyo ako agbuyan nalasbang abalasa katawag ka niya mo sir makapa naikapis na manti live ko itayin. Ako Manang Angelina Cortez, nagpintas niya live ko. Tatay, sa bali mo ning natapik yung Manang Angelina Cortez.
Hello, naimbangal daw yun, naimbang nga malam, naimbang nga rabi, aming kakapsat, naimbang. Don't forget nga thumbs up yun ni host kakapsat, and say present if you are present. Crisel Joy, Tabutol Torita. Crisel Joy, Tabutol Torita. Okay, danaga mo na din. Crisel Joy, Tabutol Torita, thumbs up ka din, pag-share mo, ayan. Danagam mo. Hello to Mana Angelina Cortez. Cesar Panyo is all on my house. Okay, Kapsa, thank you very much. Nagpudot na nakubong nakitunog ti kusina. Okay, thank you very much. Kadagiti amin na pong abuy-buya, iti dahito yung aldaw. Agyaman na kapo iti ayatyo, iti liwliwakon rayaw, dagiti OFWs nga Ilocan. Ay wanlita ka na, ay wanlita. Depend. May saso ama katulog lumay panggep litakin ayas lumay panggep litakin ayas. Okay, 8 million in the house. I say present if you are present. Evelyn Talbo. Ayan. Okay, agisesen na pa lang kakapsat kadagiti kakapsat tayo nga mayat nga agbuya kanya kiso nga yuray tag kakapsat. Alamay ka na bala yan. Ipapastati agsalan danggayan ta nagsala, dagitian nagta. Abalayan. Hello, Mami May Urita. May Urita, kakapsat. Mami na, dalagang mo. Hello, Maribel Lizardo. Ako, Maribel, baka makapakabalin iti baboy. Aki Maribel Lizardo danagang mo. Dil kakabsat ken gayam ay baliwak iti mechanics iti da ito yung second batch iti parapol iti sumarunong nga baboy nga native kakabsat. Tangay amin apo nga nagbuybuya idi ke simret ijay timba nangabak apo iti manong nga tao nga nangabak nga 15 tinangabak ti sagsasagasot. Tapos nangabak ni Maribel iti baboy. Tatta second batch kakabsat, baro amin tinagan. Dagiti lang sumsumurat tatang kang kanayon, basta nag-live na dito, dagiti lang agor nung nakmanin apo iti entries nga nagnagan dito, tanugamin, isalik amin ajidaan nga number agi nagnagan di jay kamagbuy-buya kanyakon, baka nataypay dagiti duman iso nga hangko nga isalin apo barula ang alat nga nagan. Dagiti agbuy tatta, sumarunong aldaw, hangko nga nayunan dagiti lang barbaron apo agbuya kasi no isalik ida ko sangapulo unagan na da idigrijay tapos anda mo agbuy-buya kanya kon para ke nga isalik pay tapos urehan na nga lumablaban na nagpress-press dita kada nagang ko timbang ko na da iso nga maabakan nakno kay iso nga tapno pero kun dagiti damdamo dagiti daduma po nga sumsumrat masapul nga agbuya kayo kanayon no ag-live na iti YouTube channel ko tangay uray kidi apo ko ikwak madno ka sabay nga ag-live na ko ag-comment na iti Facebook page tayo iti wall ko tapno maamuan nyo apo nga ag-live na di ba? Hello to Maribel S. Labon Lizardo dito ni Bennett Joy. Hello Bennett Joy, happy watching Bennett Joy. Baka ba ni Bennett Joy? Mangbagbaga kadagiti anak ta
Bennett Joy Lizardo, kakapsat. Kasi mabanda mo ate ay kwapay na sinsilip kayo kiningam siya akon. Present Lani Domingo, muy bien Lani Domingo. Tapno pel kakapsat buya kay lantamot kanya. Hello to Nyatoy. Nyatoy Nesus. Nesus Florido, hello Nesus Florido. Sino si Nesus? Nesus Florido, adanagapon kapsat, Nesus Florido. Share, like, kapsat, thumbs up. Tiubrahan nyo tagtamay. Kala kami niya, kiti amin na po nga 15, balintad. Iti tao na dito ay 15, iti naka-thumbs up sa nga pulo laang, nayunan nyo pa. Agad nga nag-thumbs up, ating may, awal ingat atin. Hello to Lani Domingo, hello to Bennett Joy. Sino pa dito dito ay? Hello to Lorna Domingo, Lorna Domingo. Ni Lorna Domingo, baka madamdaman ni Lorna ko, nabalit niya ginagan na, mapadamdaman ko, mapulot to ginagan na ko. Ale, Bentam Satdan, okay, Lorna Domingo, hanggang ko yung balit na ginaganan. Okay, 15, 15,000 in the house sa kapsat, ken gagay. Hello, hello. Agpa-present kayo kakapsat, nagitapay nga simulit nito eh. Agpa-present kayo, tapadamdama kayo, ito aggarapol ang kawan na ganda. Iso nga, nung kanayo kayo agbuya kanya, nag-live na PTYT, at danagan yung latang ang kanayo. Agnes Makasibang, okay, Agnes Makasibang, thank you very much Agnes Makasibang. Okay, Makasibang. Bigses, panyaw niya. Agnes Makasibang, happy watching. Dengin alung anang-anang wataskan matuyugoy liknat nuisem magmay matanga rizat tuok pitusuket maawan sikawan sa bali nanakpak. Hello, 15 million in the house. Kada kayo na bubuya, thank you, thank you. Sikat pagduyusan na ito'y riknat yung puso. Baring siya ti mga bakser, mapadasak nagtarakot ti baboy ng aligo, sir. Kunana. Lorna, naktamsat kan, Lorna. Ayan kakapsat, ayan, happy watching, 13 million in the house. May harang, siyempre daharang na tayo set ko karot si kayo ba? Anyong walang lagtawang dataharang na siyempre daharang na ta, nakamone ka dato YT channel tayo. Anyong escape? Kung amo yung di kwartak pa lang, $3 pa lang po nagpasit pa. Isem, umesem ka man biyag ko. Thumbs up, sir, kunana. Barutong ko, taisem mo, isip malay ayo. Dahil pusok napluan tilindo. Kadigdigos ko kakapsat kung gagayam 16 million in the house. Thank you for coming. Bigses sa panyo, ibabang tabalay mo Bigses. Saan ko linaktaw sir na pinalpas ko jay harang na. Ay salam yung kakapsat. 16 million in the house. Lagi din nakatams up. Pakitams up yun yung host kakapsat. Nuni ayat, isap sa pulem. Ay inisap sa pulem. Deal sir, load kunana Bigses panyo. Okay okay agpa igado ni Bigses panyo apo iso nga mangibaba ka ti balay mo ading ta pastra kan ta ida di balay mo mangibaba ka ti balayo balay mo Bigses em panyo kasarot kun data ta balay mo ta agpa subscribe ta kanya dagiti gagay mo agpa dikit ta ko nakidi naghaba ang harang mo kuna gusto lang tano adado nahabhaba mo ti kwarta nga sumurot kanya kiti monet iti revenue namawan ka hapsat basit Ali tay kanyat arigam
Kat may sa asabong akababanguan. Hello, dagiti sumura ka po. Don't forget to say present at thumbs up kayo. Tapno may naamalak talaga niya kakapsat. 16 million in the house. Go! Ayan, patalastas kakapsat ken gagayin. Thank you very much. Kailangan na kita instrumental ko na instrumental na no. La verdad es que ninguno, o sea, no me Okay, no copyright music ko na. Kailangan na po tayo instrumental no copyright music ko na. $16 million in the house. Hello, 17 million in the house. Kumusta kaya kami na po? Kumusta kaya kami na po? Awan labas na. Manipod po dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Iti na mga host, creator, iti liwliwakun ray out, iti OFWs ngayon. 16 million in the house. Hooray! Kung na ni Big Ses Panyo. Thank you, Big Ses. Say present if you are present, kakapsat. Hello. Hello, present. Lani Domingo. Danagan mo natin Lani Domingo. Damo lang na danagan mo ni Big Ses Panyo. Damo ni Maribelo, ni Melanie Antonio. Damo tayo. So nga... Okay, mangibabaka balay mo na si Kakwa. Big Ses Panyo ta ipa-subscribe ta. Mangibabaka. Amo magibabalay mo na saan? Big Ses Panyo. Happy watching! 16 million in the house, kakapsa. Hello to Althea Nicole Bertran. Althea Nicole Beltran, kakapsat. Okay, na to yun Althea Nicole Beltran, kakapsat ken gayem, dato yun. Present dan thumbs up ko na. Okay, hello sir, Althea Nicole Beltran, kakapsat ken gayem. Okay, i-share yung apo di jay volyo datoy. Tas sumunod di jay gagayim yo. Tao madutayo pa 14 million in the house. Kuna ni Big Ses Panyo datay ko. Ni Jesus Florido present ka. Ni Big Ses Panyo ka para palisunang ading mangibabaka balay mo ading Big Ses Panyo takno. Naghabamet ti harang mo sir. Allah kuno nagatitag mo ti kukwak iso nga na atitag mo ti harang ko Okay, ayan nakakapsat ken gayam. Dati di ayan okay na nag-resume yang lang namin nag-resume. Okay, sumunod na kay Tibalay ni ading Big Ses. Happy watching ading Big Ses. Thank you very much for watching. Manang Angelina Cortez ay ni Big Ses. Sumunod kaya po itibalay ni Big Ses ta ipin ko isuna. Ipin tayo isuna. Nagatidag ti harang na talaga. Imagine, ako nagatidag ti harang nan. Okay, Big Ses, 25 subscribers ka. May ka 25 sub ka iso na nayunan nyo pa yan po. Ayan na po pakidikit human date ni Althea Nicole Beltran, uno ni Big Ses Panyo kakapsat, tagi sponsor, 18 million in the house. Thank you very much for watching. 14 million gayam. Ayan, nagseksi ka gayam kabagis. Ayan kakapsat, at the 25 nga followers na, ang subscribers na, iso nga sumunod kayo apo itibalay na, dagta kakapsat. Pakipis it ko lang iso na, buti kami tapatasat nga ikwa. Ang kumay ko si ka, apay ang ko nga may pin. Buti ka tayo pin ko man ading, tabadong may pin dito Hello, happy watching ka na kayo. Amin kakapsat, 15 million in the house. Pakidikit yun ni Big Ses Panyo ta agparapulak kakabsat sponsor iso na iti inom nga ayan back again back to normal naulaw ka kakaikot nan ko na
Happy watching, 5 million in the house. Dagiti simurat dito. Salamat kabsat ko, nag-subscribe ko na. Okay, hangko nga gargarawon dati sa angok ko, naputa, madi. Hangko nga gariwang ati dati sa angok ta talaga nga, no, garaw-garawon gawi ati dati sa angok, no, tumangtan, no, di ba? 5 million in the house. Happy watching. There was a problem while playing ko na. Okay? Hello. Continue the piece, 27. Ajay nagpukaw nagsikamari bikta napindot ko taji excited na kasumurat di balay ni Bixes. Pusa wali mo tan apo tinapimpindot ko madi mga garaw-garaw lilikaw mo tan isang apayan mayada manang hello to Manang Angelina Cortez. Thank you very much kada kayo aming sumsumurat iti dayto nga Facebook page. At Facebook page YT channel ko apo. Okay? Dagiti mayat nga si kayo nga onsen naka-present kayong ganday kini kwa. Kini datay hello to Cheryl Lakaden. Cheryl Lakaden, happy watching Cheryl Lakaden. Kakabsat ken kayo. Cheryl Lakaden, madanagan mo natin. Thank you. Cheryl Lakaden. Okay, hangko nga gargarawon ti sango kun. Hangko nga gargarawunan kakabsat ta mading nga talaga te garaw-garaw. Okay, happy watching everyone. Thumbs up guys ko na ni Maribik. Hello. Okay, amin nga dito agitag buy-buyat at kakabsat dito. Ito nga mangbunot ako no sino ti mga bakka iti lodan ni ading Bixes Empanyo. Basta nga pangasi yutam. Basta pangasi aputam. Dikitan nyo ti balay na ni Bixes Empanyo ang mangibati kayo iti pakakitan na simulat kayo apo ti balay na. Okay, happy watching everyone. Mangbunot tayo tutabo ti winner no madamdam hello to Atelio Nicole, happy watching kada kayo. 13 million in the house. Kada kaya amin ako abo. Okay, tang kung kuna na happy watching ka kabsat. Nagsulat na sir ngem baka ag tutuglet na kunan. Ton. Ay surat na wow dan. Okay, kabsat, iti sponsor ko po sumurat kay di balay ni Bixes Empanyo tapno may ka-qualified kayo datay atay parapol ng pangbangan nyo iti load kakapsat. Ayan, wow! Bixes, wow! Jay kape mi sir. Kape lang. Amin nga dito yan po pa nga si Yuta paki-subscribe yun ni Bixes kayo so sponsor ko tata. 16 million, ayan na balay na bossing, si ka Bixes, papabati balay mo. Idikitan nyo ni Bixes, panyo kakabsat, tapno tikas ta qualified kayo. Salamat kakabsat, di pang subscribe yun kunana. Ayan, tatabalay na ni. Da kayo apong kasar tapno qualified kayo. Tadati ayan tinay nagan nyo dito iti pangalan ti mga abak kakabsat mangbunot akong ti mga abak. Ayan, pakidikit nyo pa iso na sakbay nga itultuloy ko apo iti mangbunot para iti mga abak iti 50 pesos preload. 19 million in the house. Dagiti apo nga ampay nga simulat dito agwa kayo, thumbs up kayo. Hello Maribel Lizardo. Hello admin Maribik kunan Maribel Lizardo. Okay, happy watching kada kayo amin kaabsat. Patusok nakmat di Premier Bossing di tigagayim natusok ka tatayin si Kamaribig tinusok katatayin. Patusok ka mo't latag ati mabayat-mayat ngagpato. Hello to Melo Jane Tolentino, mga Melo Jane. Di kita mamaya kabsat kasi madama luto ko na. Melo Jane Tolentino kakabsat ken kagamiem. Melo Jane Tolentino da entry mo na po Amo yung kakabsat di pamayak tatati iti
iti pamayak apo, tangay na alatay first nga rapol iti baboy, at iti second batch nga rapol kakabsat kamang ruginak nga gorno manin tinagan nyo kakabsat tano, nung amin isalsalik pa lang dagitay daan nga nagnagan nyo di jay, kahanda maagbuya kanya kon, tapos isuti mabunot da, di pa kakasi mo dagitay agbuya tatta, kaya agbuya kanya nga kanayon, tapos ay dito nga nagbuya na alatinagan na kasi isunto ti time nga pa nagbuya na ay lang pa time na pa nagbuya no rapol di pay awanin agluluodoy na kuno kan iso nga ti papayan tayo kakabsat no dayto ti first nga entry yu tatanim first nga entry yu ato kakabsat punwon time manin datoyin ta into no rapol, siyempre no sino tinagbuyat at ta, sumarunungal daw, maday na yun ang nakangkanayon dati kakabsat ken gagayem, ngum no iti YouTube, into no pamayan tayo, no ijay page ko, page tayo apo no ag-live na, no adalaki di YouTube channel yun, diamo makita di dyan, no, da YouTube channel yun no kwa, ibagayo no ag-present kayo kanyak ijay page no kwa, kasparigan ni Maribel no agbuyan ni Maribel ko Maribel with YouTube kunayon no kwa tapno ti kasta i-present kayo dijay liwliwan no kwa inayon ko dito maliwanag no kasparigan ta da kayo aming agbuybuya i page ko ta nagbuya kayo ibagayo no Maribel with YouTube channel kunayon no kwa alak ta dati no kwa tagi present naggiliwliwan no kwa ta adu tayo. Iso nga nagbuya kayo man giliwliwawon no dito YouTube channel pas tatap nung manayunan dagiti nagnagan nyo kakabsat. Okay? At deal with deal kakabsat. Nung nagbuya kayo iti liwliwak na rayaw, Maribel Lizardo with YouTube channel no kuna na kayo na sa unda jay, i-present ko apo iti nagan na iti pa nag-live ko iti Facebook page ngam ipang ko ditoy ayan iti kahon da ginagan na Maribel. Okay, babaling kas jay. Fatima Kasjay, muy bien. Daji Kasjay po kasladi na mayan ni manang Fatima Villaflor with YouTube channel kunana kunakto. Hana manang ibagam latadan no amok ginaga mo Melo Jane Tolentino, daji Melo Jane Tolentino iti pasok mo hanga data nya naganan. Hanga data naga mo nga Fatima MF Villaflor kasi no ibunot kunto dito YouTube channel ko. Okay, at the count of 15, Fatima F. Villaflor, where are you? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung nakatapos ko present, kung na ni Melo Jane Tolentino, agree rin to, dagiti hanga makaawat tilo kano nga abuy-buya no. Kada apay nga daji, Fatima tinang abag katinaga na dyan, bunot ko Melo Jane kunadan to no pa. Kasano kami nga awan YouTube na sir, data man Angelina di man Angelina, damanaga mo dito yan, automatic nga. Once nga nagbuya ka man ng Angelina, ipasok ko at tinagam mo kasjay. Ada mo YouTube mo kasi at tinagam mo Angelina Cortez man kada to YouTube channel so nga no problem at all. Hello to Egalam Rosie, happy watching Egalam Rosie. Kasjay pa ba nyo kasjay? Egalam 20 pesos in house Yahoo ko na. Nya 20 pesos ay person. Egalam Rosie kakabsat. Oy dik agpadi Egalam Rosie. Ading big ses empanyo babaka balay mo ko nagadut taon. Siyak sir kapsat kuno ni Marjorie Leste. Siyak sir kasali Marjorie Leste kakabsat. No agbuya kayo giliwliwa kakabsat no ag-live na agpa-present kayo maji present yung anagan nyo aji dadtoy ayan ti YouTube channel tapno ti kastahan na nga maulaw to baka madamdam ako Marjorie Leste kung ako tinakapanti YouTube channel mo ko Leste Marjorie tapos apay kasjay muna mo ginagan na doon to questionan isang ano niya no nagbuya ti page ko apo nagbuya kayo nakita yu DJ aji YouTube channel yu iti bagayo kanyak tapno isurat ko di ba once nga nagbuya kay di page ko kakabsat ibagayo dati YouTube channel name yu tapno ti kasta isurat ko yung with YouTube channel Bennett Joy Lizardo kasjay dadong explanation ko. Hello to paki-subscribe you apo ni Big Ses kay so dati sponsor tayo iti 300 pesos preload. Data ni pag-sarap yun di balay na tatay 25 pagbati kayo ti bakas. Hello to Bennett Bing Eslabon Lizardo Facebook account kasjay. Jambi Madi flooding ading pagbaba bahay na spam ka ko na. Okay? Nya ti flooding. Gusto ka nun si ka Big Ses, ma-spam ka kanuno ka. Big Ses, maminsan mindua ka lang ading.
Share lang ka din, subscribe dancer ko na. Thank you very much kada kiti among mamang bisbisita iti balay ni ading Bixes. Okay. Gusto natin tadi kanto kung may spam ka no. No adunay ka no, ti panang ibabam kasi agungot ni Lolo. Bixes panyo, alakabsat ma-spam ka adunay ko na. Hello? Hello Ma'am Nalpasam Bebe Labs ko na rin mamay. Admin Maribik Dantam sa app ko na na. Okay, pakita mo sa app yumot ni Ati Premier tay balong ko ni MJ. Dita JB Jambi Vlog, kakabsat kang gagayem. Pakita mo sa app yumot dati balay ni Jambi Vlog, tay balong ko kakabsat. Hello to Bixes Panyo. Okay, salamat kakabsat ko na na. Okay? Ready kayo na po ta thumbs up dan. Ayan, nakado kayo. Hello to Ador Suyat. Hello Ador Suyat. Naimbag nga Rabi Ador Suyat. Hello to Ador Suyat. Dita Pangasinan. Nadanaga mo na ding Ador Suyat. Okay. Inya Bixes Empanyo. Si kanto timang load kung nagiti winners dito yen. Bixes Empanyo. Si kantimang load. Wano kasano ti pamayantan niya ti patanganta. Kasi ati talong ati inom nga mga pagtataga 300 pesos dahil tig 50 kas panang subad ta iti ayat da iti panang i-subscribe da iti YouTube channel mo nya. Hello to Egala Morosi, thumbs up there dan paki one sir kunana. Okay, so kanong manglod kakapsat. Okay. Melayan to Sakules. Hello to Marlene Sakules. Happy watching kakapsat. Marlene Sakules. 300 pesos load deal kunana. Marlene Sakules kakapsat ken gagayem Sakules. Marlene Sakules sa danaga mong kapsat. Ayan. Sino pa yung wanaga nag-present kayo? Bulaan tayo ti first three. Hello Manang Berninator. Happy watching Manang Berninator. Ni Manang Berninator, uri nagbuya di jay kasta jay page dito na danan tinagan namot ito YouTube na Berninator. Okay lang kapsat. Berninator, danaga mo manang. Marlene Sakules, danaganan. Nerissa Tabios, awampay Nerissa Tabios. Hello kada kayo aming kakabsat. Alak pa lang ti present yo ta agbungot tayo sino mga bang. Hello to si Sir Siak Kabsat. Dadan nagamon si Sir Kabsat. Hello to Bixes Panyo dagitay mga bag sir alam number datano bigat ke ilod ko kanyada kasi rabi ditoy ko 18. Okay, noted. Bixes M Panyo. Hello to Lumanang Linda Tasani. Happy watching Linda Tasani. Subscribe you, pakidikit you ading ni ading Bixes Panyo kakapsat mangibaba ka piti balay mo ading Bixes Panyo maminsan lang. Mangibaba ka ading tibalay mo. Hello to Norgie, Auntie Norgie Dison. Happy watching Auntie Norgie Dison. Okay, Norgie Dison, automatic kadanaga mong kapsat. Dagito ya po, Norgie Dison. Salamat pakidikit you da Jambi Vlog kini Bixes Panyo apo. Iso apo ti sponsor ko. Iti 300 pesos preload bagay. Ati ipin mo sir. Jakgad mo madigag nga may pinsi ka Jambi Vlog kapsat. Imping ko matindag madamdam mo madi nga may pin Pichay. Flordeline Pichay dalaga mong kapsat Flordeline Pichay the entry mong kapsat Flordeline Pichay. Okay? Flordeline Pichay the entry mo natin. Ayan. Hello, mayamanin. Good evening, kunada. Hello, pakitam sa updak kakapsat kang gayem. Hello to Seni Acedo. Happy watching Seni Acedo. Seni Acedo kapsat. Seni Acedo, pa-jacket, the jacket non Flordeline. Seni Acedo kapsat. Happy watching kakapsat. Seni Acedo, danaga mo natin. Seni Acedo. Damot jacket mon Flordeline Pichay. Mayat manon. Jane Sumatra, happy watching Jane Sumatra. Adanaga mo Jane Sumatra Jane Sumatra baka mga bakatatit ni baboy nating native nga baboy apo ti pagina baka nyo tatpaday ti nga second batch ti rapol iti YouTube channel ko nga Roderick Molina. Okay, Seni Acedo adan di jacket ko na bayagon ko na. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Thank you, Jane Samatra. Hello, DJ. Baka siya tibang abak, sir. Kung na ni DJ Chef Arnel. Hello to DJ Chef Arnel. Thank you very much for watching DJ Chef Arnel. Thank you. Okay. Anong jacket yan, sir? Jersey jacket. Kasjay. Anong jacket ka no? Hello to Ador Suyat. Pakidikit yung mamut ni balay na Ador Suyat. Kakabsat ka nagibaba ti balay na. Ador Suyat, happy watching kapsat. Pakidikit yung mana po iti balay ni Ador Suyat. Kakabsat ken gagayam. Kaya ta alak na iti monitor ko
narigatan. Okay? Jane Sumatra, hello DJI Arnel, kunada 26 million in the house. Mangibaba ka tibalay mo si ka Big Ses Empanyo. Pakidikit yung man po ni Big Ses Empanyo. Hello to Melby Belmonte. Hello to Melby Belmonte kakabsat. Melby Belmonte Adanagamon. 27 people in the house. Okay, sino pa yung managan na? Hello DJ Arnel, kunana Melby Belmonte. Adanagan mo na din. Jane Samatra, damanagan mo. Ador Suyat, Adamotan. Sino pa eh? Hello, DJ Arnel ka na. Dagi sumulat dito yung apo. Hello kayo, present ko na yung tapno makita. Kasali kayo iti may isang entry para iti mabunot apo. Kung mga bak kayo apo madamdama iti sali ko mo mga bak para adda pangkasar ko. Kunana. Ado Suyat dan subscribe ko na ni hello to Marjorie Leste, at that time, siya sir, awang pa, Dan. Pakidikit yung pa dati balay ni Big Ses Empanyo ko, isuti mang tititi sa inom nga po nga preload nga tig 50, madamdama, agbunot ako. Okay? Jane Sumatra, Dan Nasser, Ador Suyat, kano. Flordelin Pichay, hello DJ Arnel, apo Flordelin Pichay, paki dikit mo man data balay ni Big Ses Panyo, kapsat, dikitan nyo apo da ito balay, titaga nararagan, balisteros kagayan, nga da ditakwa it. DJ Arnel, apa yung agbuy-buya nga tatato ni Big Ses Panyo king ka? Halaman, Marjorie long time no look ko na. Hello, hola. Jambi Vlog, kakabsat ken kagayem. Dan, Big Ses ko na ni Marjorie Leste, 27 million in the house. Sanser ko na. Big Ses, ani DJ Arnel Takmo at the Facebook page ng OFW Tambayan Online, ipalom isuna, tagbuya ka kada taga-Kuwait isuna. Big Ses Panyo, OFW Tambayan Online, ipalom day nga page, tadata DJ Arnel Takmo na lingag kantadata apo, may katibamban mo mangagmudag iti angelic voice na kabsat. Taga-Kuwait isuna dita, nakabase ta Kuwait, kanto ko gumatang DJ Antilako ng Diyan iti bakery na, ti naimas nga pampandisal, kada cake, nog birthday ka, Big Ses Empanyo. Okay? Bennett Joy, saan pa yung nagbuya, tambayan ni mi sister Big Ses ko na. Hello to Anthony Takason, Anthony Takason, kakabsat ken gayem. Agbuya ka Big Ses, lang nga siya tibuy-buya, taga Kuwait data ni DJ Arnel Takmo, iti nakin na isu iti creator ti OFW Tambayan Online. Bakit makitkitam kami ni tarakitam yanan na lumog. Ngam ni DJ Arnel natayag nga lalaki nga nagwapo mo ni apo tarakitam yanan ngam ti pag dumaanda nakutkutong basit ni DJ Arnel ngam ni tarakiti amyanan. Tani tarakiti amyanan kami ka agla-live isura iso nga ipaalom data page da tapno agbuya kan kapsat. Hello to Anthony Takason, Adan. Hello Marjorie. Hello. San kumet amu sorry kakabsat. Kitain nyo. Gaputi YouTube ko. May another viewers isunan. Hano kanong min amu kakabsat. Ibagayon niya gipalo na Maribel ta agbuyan to isunan. Taga-Kuwait isuna. Tapos nakadukay nga taga-Kuwait ditahan kay nagwapo ka mat Sir Road ko na ni Jane Samatra po. Hangki di una yun, hindi man ka barbarawak apo Jane Samatra apo. Di ka barbarawak apo Jane Samatra, nakagwapo na, hindi ka nakakutkutong nga kaslanay pa sa kigabigao. Happy watching ka na kayo, Ador Suyat, Jane Dan. Sister Big Sis, paki-like and follow iti OFW Tambayan Online. Salamat ka na. Nagwapo ka sir, ko na DJ Chef Arnela po na. Puno ka digdigos ko sir, iso nga medyo na presko to yung namutibiyang oreno. Agtantanaw taw nakapo iti 2 oras dito. Iso nga Jane Samatra, nagwapo na kidubing nak, ngam nakutong nak. Apo siyempre lima kay namot tan nasasana mot tan iso nga lima pimangit akong kakabsat kang gaya. Bossing di naklipatan isurat ko amman si kati na isurat ka na bayagan si Jambi Blanc. DJ Arnel, paano na ako papasok sa live mo? Wow! Kakasdi mo lang nga biro kum DJ ayanti ko search ko nam OFW Tambayan Online tapos makitam to sino tag live DJ palom.
ag notification kin kasi ka Bigses Empanyo mabuyam to data nagwapo nga mala Robin Padilla nga singer DJ iti OFW Tambayan Online. No nalaing nakngagkanta, good morning myself, mas nalaling isuna ta talaga nga nagngat ti boses na nga nagsinggit. Hello DJA, good evening ko na. Hello mami, inya ti na nasasan kakapsat. Inya ta nasasan ko na ni mami. Gusto mo mami may lima kayo na kung mami may ta nasasan ako. Di ba mami? Melanie Organisa, happy watching Melanie Organisa ading Adanagamon, Melanie Organisa. Tambayan online ko na OFW Tambayan online. Dagiti tambayan no kunanan, tambayan online di kay ngagtambay ngagdengeg ti kang kansyon, agdengeg kay ti Daniw, agdengeg kayo iti pakasaritaan ni Ayat, kita nyo dagiti basbasa na napintas di jay. Dito yung nagpailang kanag ko na ni Melanie Organisa. Melby Belmonte nagwapo ka manong formal loaded ka man. Umesem ka man manong pumalidip ka man kunada. 26 nga na online. Happy watching everyone. Melanie Organisa. Paspasa maading tagawit ko ni Rumabiin. Apo, agiti tarakam mo nga baboy, umarungingik dan. Melanie Organisa, paspasam tagawit. Daka pala takanam. Hello to Flordelin Pichay, Dan Ma'am Bigses. Bigses! Hello to Melby Belmonte, present DJ ni Marjorie Leste ng tititi talunga puso. Kata kayo amin puso mula sa puso ni Esperanza. Okay? Happy watching kakabsat. Seni Acedo. Happy watching everyone. At da kaya amin dito mangbunot ako na po iti mga bak. Agitay baboy mo ading edyugan ni sa umarisi isdan. Kung kuna pati kalding mo alistom tegawten kaya po no edyugan ni sa 28 million in the house. Happy watching Bigses. Salamat kuna. Salamat kakabsat, talagang swerte kasi ka Bigses empanyo ta. Damdamok tinag-live ko 30 kayong agbuy-buya kakabsat, manutin nakasubscribe king kan. 25 subscribers mo isang i-visit ko mga damdaman. Hello Milan. Won alon sir. Paspasam ne umuurosingis dagitay aguurosingis agitay baboy yun edyugan ni Sarabin ading paspasam. Di ba man ang Angelina Cortez? Tapos na yun, ni Manang Angelino Cortez ko, luto man na yun, nakaready tayo ka na. Bagot Melby Belmonte, kung na ni Jane Samatra. Happy watching ka na kayo, aming kakapsat. Di ba kasi dyan, aguro si Istag, baboy ko, mami sindang kakapsat, di yun pa na ipatugap ti kananda kas dyan, di. Tapos dagitay manok, kumarikyakdan at awag magkanandan. Happy watching, Marilyn Bansacules, wow, 30, kunana. Papasok sa bahay ko po, mga kape tayo doon, magkakape tayo doon kung nanibigsis. Ayan! Ungek! Ayaw mong kasdyan niya. Kung nakakalding mo, dahil bagbaga ako, ungek mo, gayam ti unit ti baboy, nalipatak pa'y kidding, kakapsat. Tawa mo, baboy dito, yada baboy yung masidamo ilang karni mo lang, awa mo ti baboy nga personaliso nga nalipatak pa'y ti unit ti baboy, kakapsat. Imbas nga ungek, kung kalding mo, ayaw bagbaga ako, kakapsat na naulaw sa dati hosyon. Hello, happy watching to Bennett Joy Lizardo, ni Aisa Bolando, ay hipto, kakapsat kayo ngayon, Senia Sedo. Hello to niya to, yung matulang. Inya di simret iti nga matulang kakabsat. Hello to Jenki. Matubang. Hello to Jenki Matubang. Ading guri kata jaketang kaja from UAE. Okay? Jenki uni Jenki ato. Hello to Jenki Matubang. Hello po watching from UAE. Ilocano ka or Tagalog kakabsat Jenki Matubang. Happy watching ading Genki Matubang no Jerky atoy. Genki Matubang. Happy watching kada kayo amin dita UAE. Ito yung motibyang sa Ilocano isa nga. Hindi po ako magtatagalog ngayon kasi Ilocano po ako. Hindi ako marunong magtagalog. Konti-konti lang po mga kaibigan. Kaya mag-Ilocano na lang tayo. Di ba maliwanag mga kaibigan? Hangka kaya't umay sa baton Melanie Organisa adda al-alya kuna na DJ nakasubs na kuman Ma'am Bigses Panyo kuna na. Hello to Melby Belmonte, hello to F. Waraka, present kami DJ.
Agdi F4 rakab kakabsat amo yung gamin siguro da kayo nga F4 rakab ko nararakab da kita rupayo. Joke. F4 rakab happy watching kada kayo. Jane Samatrap pasyarak tao balayo damdama kakabsat ko na. Kung masyar ano, agbalong kati mailom si ka ading Jane Samatra tapno ti kasta ka agiinom kayo di ti balay. Ayan, may Marjorie Reste, nang ibaba mo tibalay nakakapsat, padikit. Wow, sir, agpaiso na. Po amuyo ti amuyo kakapsat ka, amuyo kakapsat ti, datalo nga klase nga rupa. Ay, ado ti klase ti rupa si kayo. Ada nakutong ti rupa na, ada narakab ti rupa na, ada nalumog ti rupa na, ada diwig ti rupa na, ada banking ti rupa na kakapsat, dagiti ti rupa ti tattao. No nya ti rupa yo apo, banking ti rupa na, diwig ti rupa na, nalumog ti rupa na, nakutong ti rupa na, wano kasla nya na ganadajing may san. No nalumog tiro pa na po. No nalumog tiro pa na po ko dajiti kung kuna da nga pulmon. Ngumno atay banking tiro pa na dajiti kung kuna da nga half moon kakapsat kang gagayem. Ayam mo di jay nga rupa da kayo nga buybuy nga 29 nga naka-online. Nya dayan nyo ajay pulmon tiro pa yung no half moon kakapsat kang gagayem. No, nalumog tiro pa na po, dahil timakong ko ng pulmon. Si kanto gawin F4 rakab. Tapos, nalugmag ko pati anak ko, iso narakab ko na, iso dati tiro pa nga pulmon. Ngum na nakutong, dati ko rupa nga half moon. Hello, Senia Sedo. Aglalaok ko na naman na Angelina Carson. Pagidikit man big ses panyo ka na. Hello, happy watching 29 nga naka-online. Kita rupa yung kita nyo kakapsat no half moon kada full moon kada no saan ada pa rupa nga nasan kakapsat amo yun no inya nga munda yun no nasa rupa black moon uno full moon half moon kan inya pa yung dumanga moon niya. Nagpakyotex kayo alay pamumantay style nga half moon kung kunayo kada ipul moon no kwan no Scorpion style kung kunada. Hello DJ Arnel, pakidikit yung dati balay ni DJ Arnel nangipan matayag tilap ko na ni Melby Belmonte. So nga ado ti klase ti rupa ti tattao ka ada rupa nga nasengat, ada rupa nga pulmon, ada rupa nga half moon, ada rupa nga banking, ada rupa nga biwig, ada rupa giti rupa nga kabalyo kakapsa. Hello to Jambi Vlog. Di pakidikit yun ni DJ Arnel Takmo kakapsat ken gagayam. Okay, siguro ag-live ba damdaman ni DJ Arnel Takmo. Iso nga hanak unay na mabayag apo. Dapat na batbati nga anayak lang nga 1 hour and 30 minutes dahil live ko edit na YouTube channel. Sa doon kung tagbuyan aktumot ten. Okay? Happy watching kada kayo aming kakapsat. Ayan. Nakautaro pa nga dalpig ko nam sir. Po sir, adapay kano dalpig nga rupa. adapay rupa nga napitpit, di ba? Jane Samatra, Ilocano nak ko na ni Genki Matubang. Thank you very much ading Genki Matubang. Kita UAE for coming in my YouTube channel. Manipud apo dito in Santa Cruz, Tenerife, Spain. No hagiti ampay nga damdamo nga buya iti YouTube channel ko nga Roderick Molina po pakipalo yu iti Facebook page nga liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kakabsat. Siya iti creator kon host di jay tapno buya endak kakabsat. Aya? Di ba man ang Angelina Cortez, katao naman, kabalyo manon. Kimabalyo nga rupa apo kakapsat, dapay Kimabalyo nga rupa apo, dagiti, dagdo mga tattao, tapos amuyo na pintas na lang iti, adapay kas di kakapsat nga Black Beauty. No Black Beauty ko na da kakapsat, napintas dalang itirabingom no aldaw apo hang masilawa man apo tingi si tiro pa da iso nga ti beauty dalang pangrabi sa dala rumuar ti rabi ta Black Beauty garo dapay no ang kanapintas rumuar ka ti aldaw makuna kaya nga Black Beauty no rumuar ka ti aldaw won sir kunada di ba man Angelina Black Beauty sa dala rumuar lang itirabi ti Black Beauty kakabsat ta makita masilawam iti pimpintas danog. Black Beauty. Siyak bimibing ka rupa ko.
Ada mo bibingka ka rupa kapsat kada si mo pau, ada mo siya pau ti rupa na bibingka, dapat pimuto nga rupa. Happy watching, hi ading bobot ko na ni Jeric Matubang. Happy watching ading bobot ka na. Hello, di ba manang white ugly nga rod naman na po daw. Kausap maka. O yang muya da istorya ang kakamasap. Iti dalam mi ditoy ayan ti dalam mi ditoy ayan iti ditoy ayan ti pagalak tubing nagado nga babakat nga agsira di dalang ko. Amoy ni style iso da, ini style ito tano kasi narigat apo ti agso social distancing kami ditoy no mapangko lang jubing ko. Nagado nga babakat nga sara-sara di pagpag nakakapsat kang gagayem. Pagkidikit yun dati yung baba ni DJ Arnel Takmo nga balay nakakapsat, pakitam sa piso na. Tapos akar-karintar ng kapo ko, anak pantak sinira ni dalang ko, di ba bakit kadalalakay, apo nagaduda kidin. Amoy ito na may naging uuwi ka. Sa akin nyapot dati mas ko kapsat ka apo, alis to da nga nang giveaway apo di pag naak. Ginuuwi ka ko natahan dag pagsiraan dag dagiti babakat ka. Kunak ko, apo ading. Inalistuan dati winaya na pag na akong kakapsat sa ako insara dati mas ko. Adi gayam no paluspusan da ka na. Agin uyik. Apo. Anistuan da apo ti ko. Nag-giveaway na di dalang ko, gasam bata di madamdama kada sakit ko. Unang English style ko, nakapagnanakom. Ang kay kami nagsira dito nga bakit kadalalaki ta amo yan si kayo ti da sakit na ko na. Basta tinubrak tas diyan na may akakapsa ginuuik kayo kita nyo ko giveaway da. Inubra di kalmanda jay nagadog kakarintara ko panagalang ko ubing ko napanakibang ko dapi kas jay ay pamayag do ka agin babo na nga. Aba. Mao nang Angelina dagiti style amin tapos di kas handa nga traffic nga magna. Ano ko nakababak niya di ko nakini mamay ko. Inya ti tanaw tawon dagiti babak pag nang nga babakit nga ko babakit na ron di pag di balbalay da. Pakalingguram to mga dia ida ko na ni mama. Idi kalmanan ka po nagaduko nga babak masabat ko tatadalan ko awang paglisya ko na po naginuuyi ka ko na giveaway. Dinalpas napaspas na nga nagnan gasam data bigses empanyo. Ador suyat agtataray dam ninong no ko. Oray siya mat. Kadwan ti tao ginuuyik ka tapos ako alis tuang mapapanahon na dyan da uyik lang natapos tikas na malaya na ang kapaligiran. Lani Domingo, hello to Genki Matubang, aguyik da. Ginuuyik kayo, kita nyo kapanawan na kayo yung sigida. Tapos dagay chino ko, nada ko. Nasisita po maglagay kayo ng gel ko na kakapsat. Kuramot ko. Kasi kayo mga Chino, aging dadalos kayo mo, si kayo tinagapon dato yung sakit, tapos kasi kayo tiyaging kakalingan nga aging dadalos, kuna man yung tinaknakam kon. Iso nga makapong tutak no ko. Da kayo nga ko, maglagay kayo ng gel sa mga kamay nyo, kung lagay Chino, kanya mga Espanyol, tapos makasudutak. Aging dadalos kayo mga Chino kasi ay lugar yun tinagapon na tayo dagito yung sakit si kayo at si kayo ti kanayong agpunas-punas at si kayo ti nagapon na dato yung sakit kuna no siyak ninungket agdigos na Allah hello mama senin DJ Ariel Tapo adda malagip ko man sir kastay ti naramid DJ in my kabsat ko so pay nga agin dadalos dagiti Chino kakabsat ko. Agi pang kay ti imiwayo, punasan nyo kita imayo, kung kwata, iti mga chinchino nga, aging dadalos damot, kisuda ti, nagkapondan yung nga sakit, tapos kaslakal-kalay na kay istrikto ta, kung kuna manin, di ba, manaan dyan na, gusto, at magbagang kakabsat ka gagaya. Okay, mabalin na ko na po agbunot iti mga bag iti sag 50 pesos sa preload. Asino po iti mga baksimang po ni Mami Mayne. Po napanagpalengke dati asawa manin. Kakapag ginulpi na manin. Talagang best in gatang dati asawa kakapag. Makita yo, naka-maspay lang na panggimatang iti pag agdigos na pa lang ginebra nidong ako na kakabsat. Posto 32 nga na online. Mangibaba kati balay mo big ses empanyo kakabsat. Hello, when sir Costo. Ay so nga, hello to Jolin na Talya, Taha, kakabsat, Jolin Tala.
Kuri kading Jolin tayo sa kading Joylin Taha. Hello to Jolin Taha. Anya pa in-remove kumutan. Okay, hello kakabsat ken kagayem. Jolin Tala, happy watching kakabsat. Happy nga remove moderator. Joylin Tala, Taha kakabsat ken kagayem. Happy watching. Okay, Joylin Taha, danaga mo na din. Okay, Big Ses, pa-subscribe ka kapsat. Nagulpi ni nang kon. Naggulpi ka talaga. Nanggulpi ka kapsat, gulpi ti makan. Maggulpi ka lang ti makalam tati tilang gamin ko ami, tilang gamin na bisyo mi kakapsat, uray awang kwarta mi. Lamot kami ngalamot kasalakat akong. Happy watching, Ador Suyat, Marilyn Sakules, Mamay, Happy Mother's Day ka no Mamimay. Iso nga, uri na wang kwarta kakabsat, no, adamakan, mangang kayo. Lumumug da kita dagta bababayo. Di ba Marilyn Sakules, Big Ses, panyo. Agsweldo kayo, da kayo nga OFW suruwang kayo. Tapno maramanan nyo, kita nagbambanugan nyo kada inung tanda kayo, ti manual daw, aglalo no na istrikto da kita amuyo. Ay sabay ngagpatulod kayo ti kwarta ko na manin, mang kayo muna, igumatang kayo ti kanon nyo nga naimas, uno nyo ti kaya yung umakan, tapno ti kasta maramanan nyo data nagbanugan nyo nga umuna. Si kayo nga muna ti agsagrap ta nagbanugan nyo sa abay igidi daddo mga tattao nga in kayo tulong-tulungan nga ikan, di ba? Iso nga, manang Angelina Cortez, manang Angelina Cortez na kuha kamutan ko rin kaman, na delete moderator kamutan. Iso nga sabay nga gipawit kayo kada giti pampamilyayo apo datay swelduyo umuna nga mangang kayo tapno ti kasta maramanan nyo ti nagbambanugan nyo woman ko nana. So hello to Jane Samatra, dikit mo dati balay ni Jane Samatra. Happy watching kakabsat ken kagayem. Kita benaki dati ni beti ako head display binga. Hola. Ala nakayelo manin, mira. Kasanot, no diet sir kasla kanya kasaan nga mga anong kunana. Ayan. Dati apo mira. Hello. Mira. Gusto ta ko nam. Sabay nga pawitan nyo ti aglalayo, sabay nga pawitan nyo iti kabkabityo kada kagite pampamilyayo apo masapul nga mang kayo muna ramanan nyo ta nagbanlugan nyo no manuti ungot yo kun data nga sweldo sabay nga naalayo tapno si kayo mananam yo apo iti rigat ti panagtrabaho yo da kayo nga muna ti agsagrap sakbay nga ikanyo giti duma, di ba? Hello Pogi, hello Balong ka daw, hello Balong. May nalang cellphone na yun. Mira. Saluda. Hola. No kastoy ko mati kapu daw tirupak ka po. Ado pa lang ti daw dumawi no ko. Abi watching Edric. Hola Ate Angelina. Ate Tita, binga. Hola Auntie Tita. Tia Angelina. Gracias. Okay, happy watching kada kayo aming kakabsat ken kagem. Tas ano no awam ti driver circuit na mabaon mapan agatang unada. Hello to Jane Samatra. Xerox copy may ni Mami May. Nakita niyo po nagwapo ti mata na pati bibig na kada ati lang ngiwat ati lang ngupon natin medyo madita agro copy. Edric, mira. Yan. Hello Balong, Lorna Domingo. Hola, happy watching. Karuman. Yan. ¿Cómo te llama? Edric Mayer. No. Edric Mayer. No. Kitam ko dito pa man, kitam din. Ismail lang magdi viewers na. Hello Philippines. Happy watching kakabsat dato apo na ato ti anak mi nga nagsengpet uri no kasi nga babautan ni manong apo inka mahala ti danom rewan na isuna inka mahala danom apo siya kanayo siya ti baunam kunana mo at piman siyempre kami no inunaan aming nga masapol na ipayawat na ngam dato no ipayawat na ti masapol na kini manong nan ni pulos hanga itid ni manong na ti masapol na ngam no agbaon ni manong apo alis tumo dati ubing mapamahala ti masapsap dati manong na iso nga hamong yawat ko nagdo kay iso nga kakaasipiman nga mababaon. Hello Edric Mayer kunana. Okay, happy watching agbunot ako na po. Hello, happy watching kada kayo aming kakabsat kayo gagayem. Dahil na po.
Okay, first winner for 50 pesos preload. Sino tiyampay ka? Handa ang buteg sa Ilocano, hama ng Bernie na to. Regina mo. Espanyol, di pa nagsauda kan ni Manong na. Susurwa kita, susurwa mi ti Espanyol ang uyuti amuda nga Ilocano lang. Ati Manong na ko, nabangsit data ubit mo. Dajay ti Ilocano dapat. Espanyol ti pa nagsauda. How cute naman sir ko na ni Atea Nicole Beltran de Los Santos. Happy watching kakapsat. For 50 pesos preload, first winner tayo apo tayo inom ti mga ba. Happy watching ka tayo. Nabangsit ta ubit mo kung nagati manong naso day ay so natin muna nga saon nga Ilocano kakapsat king kaya. Happy watching kakapsat. Dati na po. All right, Big Sis Panyo. 300 pesos preload, 50-50 lang matapay. Aga po kini Big Sis Panyo apo ta. Tapi tinulungan tayo ng imato si subscribers na ready, Seni Acedo. Mami May. May ka mang bunot mama. Bunutan ni Mami May titalo, bunuto mo titalo kakabsat. Okay? Sige. Okay, bunot. Mamaya, nabasa na ta ulo. Okay, okay. Kasi, agkudam ka Mami May. Agkudam, okay. Nakakudam ang kakabsat, nakakudam ka pa ini. May sa Mami, one. Okay? Adi ka managang ko. First winner kakabsat. Sino? Ni Joy. Medyo. May mga. First, Jambi. okay, first winner tayo apo ko ni Jambi Vlog. Hello Jambi Vlog. Jambi Vlog, where are you Jambi Vlog? Nakatulog ka Jambi Vlog? Jambi Vlog, first winner. First winner tayo ni Jambi Vlog. Happy watching Jambi Vlog. Jambi Vlog, present Jambi Vlog. Jambi Vlog, congrats. Oh, present! Kuna na nga sigod. Apo, aggasat ka. Talaga nga nakatagtaginip kan sa sikat maribik iti. Swerte ni Ading. Nakatagtaginip kan sa iti maribik Natagtaginip mo sa nila kay mo. Sika. Jambi Vlog, congratulations, 50 pesos preload. Okay? Isen yun to kanya, ginumber te, isen ko kasi good kin ni Ading Big Ses Panyo, taag palod, isunod ti agpalod. Baka ka nagadunga lolod ako, napo ko narigat, maulawak. Second runner-up. Dusin no, tayo nangabak ti baboy, isumanin tinabunot, tinagam, nakakabsat, ken gagayem, Maribel Lizardo. Maribel Lizardo, congratulations admin, congratulations myself ko na matata naabunot ka manin. Maribel Eslabon Lizardo, jak pa nailot tayo sa ngagasot mo. Maribel Eslabon Lizardo, second runner-up, kakabsat, ken gagayem. Wow, kunada. Maribel Eslabon Lizardo is the second winner of 50 pesos preload. Dagiti admin sa aputi mga baksa dito nangaba ni Maribecan. Thank you, congrats kuna nakakabsat. Maribel Eslabon Lizardo, second runners up kakabsat. Present kuna na. Okay, Maribel Eslabon Lizardo ang siswerte ti admin kakabsat ken gagayem. Nangabalaw ti babuyen mga ba maniti load. Next third runner up kakabsat ken gagayem. Okay, bibunutan ni Mami May sarang Mami May amo third runner-up, kakabsat! Mariosep na i-redope ko pig sa headset ko. Nerissa Tabios. Okay, next, third runner-up goes to Nerissa Tabios. Dati gangani nga nangabak iti baboy kakabsat. Nerissa Tabios, napangawatan ni Miss Bungatan ni Nerissa Tabios dahil siyak daitan ko DJ Arnel Tako. Nerissa Tabios, nabangkaman nga tayo Miss Bon. Nerissa Tabios, third runners-up kakabsat. Nerissa Tabios is the third winner of 50 pesos preload. Nerissa Tabios, where are you now? Where are you now, Nerissa Tabios? Nerissa Tabios, kakabsat. Melody, napantimaki, laingim a DJ. Nerissa Tabios, happy watching Nerissa Tabios, naman mantimaki. At di ka nopten, late papers are not accepted. 1. Nerissa Tabios, 2. Nerissa Tabios, 3. Hello, Nerissa Tabios. 4. Nerissa Tabios, 5. Hello to Nerissa Tabios. If you are listening right now, please say present if you are present. Nerissa Tabios, 6. Nerissa Tabios. Hello, Manang Perlitag Lipay Matias. Thank you very much for watching. Manang Perlitag Lipay Matias. Nerissa Tabios, where are you now? Nerissa Tabios, 7. Nerissa Tabios, manawang aminan. Nerissa Tabios, happy watching. Most welcome DJ and Jambi Vlog kabsat. Iti sponsor tayo apo dito ikot ni ading Big Ses M Panyo.
Big Ses Panyo po ti sponsor. Nerissa Tabio sa 8. Hello manang Perlita Glipay Matias. 8. Nerissa Tabios, happy watching. 9. Nerissa Tabios, at nakapaita. Say present if you are present. Nerissa Tabios, 10 kanon. Kumarintar ni Mami May. Klaro, tatay ka pa yun. Okay, kaputawan. Third runner-up. Manayin. Third runner-up, thank you. Shout out, Ading Roderick ko na ni Manang Perlita Aglipay Matias. Ay, guli ka Mami May, guli ka. Ay, surat na ni Manang Perlita. Perlita Aglipay Matias. Okay, Manang Perlita Aglipay Matias, adanagam mo. Okay, Mami May. Mami May, nakaturog nga tan, ni Nerissa Tabios na manin. Madama urok ng DJ ko na ni Seni Alcedo. Okay, 30 po nga naka-online. Thank you. Next winner, kakabsat ken gagayem. Iti sumaruno po nga mga bak, iti 30 pesos preload. At 50 pesos bumabamot tayo. Mawawagan tibiyang, tayo ni may kadua nga lalaki nga bubuya dito eh. Congratulations to Mr. Flordelin Pichay, kakabsat. Flordelin Pichay, if you are listening right now, lalaki. Flordelin Pichay, at the count of 10, punaudi ka ading Nerissa Tabios, tapakatim makiman nag-present ka. Nabilangan ka mo ten Nerissa Tabios na bukya ka, napanamya ngamin. Napanam present, naku, naudi. Okay, Flordelin Pichay, present, dajay, kasjay no talaga nga buybuya ka kami, nagdengdengeg ka, alis tom tag-present, kasjay. Nangabak ka ba din si ka Nerissa Tabios nung nagbayag ka nga nag-present, ading yaking kinwa, napakatim makimanin, mismo manayin. Okay, congratulations to Mr. Flordelin Pichay. Ayan. Next, may kapat nga mga baka po iti 50 pesos preload, present ko na. Okay, senya sedo, asayang ni-loading ka, nag-loading ka no. Loading ka. Next, may kapat po nga mga baka iti 50 pesos preload. Congratulations to one of the member of the F4 Rakab kakabsat. F4 Rakab, no other than Miss Beautiful Jane Sumatra. Jane Sumatra, at the count of 10, say present if you are present. Jane Sumatra, happy watching. 1. Jane Sumatra, 2. Wow! Una na nga sigo doon. Jane Sumatra, 50 pesos ken katinabak mo kakabsat. Sponsored by Big Ses Panyo, iti YouTube channel na kakabsat. Talagang agswerte iti wow, bakit congrats ko na ni Marilyn Sacoles. Jane Sumatra kakabsat, thank you very much for watching. You're the winner of 50 pesos preload. Okay, next, fifth winner tayo kakabsat ken gagayem, Mami May. Okay, Jane Sumatra po Okay, next. Nyata Mami. Sino? Bulando. Okay, second niya, fifth runner-up goes to Aiza Bulando, Ehipto. Aiza Bulando, Ehipto, yung mo. Say present if you are present. 1. Pakidikit yun ni Big Ses Panyo. Aiza Bulando, inyan Lolo Luding kunan. Inyan ni Lolo Luding kunan. Ludingas. Aiza Bulando, nagpaspas ni Aiza Bulando. Mas mabilis pa sa alas 4 si Aiza Bulando, Ehipto. Ayan. Ehipto kakabsat ken gagayam. Ayan. Aiza Bulando, Ehipto, you're the winner of 50 pesos preload. Mas mabilis pa sa alas 4 nga nag-present isuna. Kasjay, nagbibuya kayo apo, basta may nagan nayawag tinagan niya, automatic mapanyo alan tiribon nyo, tano agodi-udi kayo, itindakan dati nadambol nga awan tiribon na no. Once nga nainagan tinagan nyo kakabsat, mayawag tinagan nyo, aliswa nyo ti umuli di stage, tano, agpapaudi kayo itid sa bali dataribon nyo. Thank you so much ko na ni Aiza Bulando, Ehipto. Thank you very much kapsat. And for the last winner of 50 pesos preload, thank you to Big Ses Panyo. Happy watching. Dan CC Big Ses Panyo. Kada ni Jane Samatra. Ala.
Olay, maya dati ay ayam 32 apo ka na online. Thank you very much. Iti ayat yu apo iti dahiti nga YouTube channel nga Roderick Molina. Hello to Big sa Espanyo. Bimaba awam manin ko na ni Narisa Tabios. Apo na limabas manin type swerte mo si ka Narisa Tabios. Ano apay nga nagloading tatangad daka tatay na ibaga tinaga mo nagloading talaga agbamalas ka ding. Baliktadom no ko tapno ag swerte ka. Nerisa Tabios, binibiting ko pa tapno ayat ko baka naman mismo manin ko naka agpaiso nagloading gayam. Hello, sulit po yat Sir Jake, thank you ko na. Hello to Ma'am B. Thank you very much to Ma'am Bigses, Bigges Panyo ko na. Salamat ka kapsa, di pa nag-subscribe nyo sa balay ko na. Ito nag-live na manin, ag-sponsor ka manin ta, ipa-subscribe ta manin. Nya? Bigses tayo ni Panyo, ito no, ag-live na manin, ag-sponsor ka man to manin tilodon, ta ipa-subscribe ta to manin 300. Kasi narigat tag pa-subscribe, no hamuida nga pasuksukan. Hindi kanya ko, nagadunga load ngayon, nababag ko sa baya po nga naalag iti 1,000 na ngayon papaabak ko nagadungan regalo ko nga preload sakbay nga naalak iti 1,000 subscribers kun adu nga load sakbay nga naalak mo apo iti 4,000 watts hour iso nga na monetize dayto YouTube channel tayo ket agyaman nakapo ka dagiti mulong iti dayto nga ko PM dak ko na dayta loading nakmot ko dayta nga loading sige ko na big sige ko na deal ko na po may busa mo data 1,000 mo ti kalolodo na din okay last winner patalastas hatid sa inyo ng tinggal kakabsat okay 6 winner. Okay, attention. Miss Marjorie Leste is the 6th winner, kakapsat. Marjorie Leste, if you are listening right now, Marjorie Leste, come forward. Marjorie Leste, kakapsat. Marjorie Leste, yung mo. Umay kanto no aglive na Ma'am Bigses. Ayan. Ito na aglive ni DJ Arnel si ka Ma'am Bigses. Ag-sponsor kanto kanya na mo tada YouTube channel na data mo lang ti YouTube channel na. Ag-sponsor kayo tat ado pa iso na ti viewers na DJ ayan na. Iso nga na-monetize mo lang iso. Nagpada kami nga na-monetize. Tapno mapaadom iti subscribers mo. Imbas nga maki ading pag-subscribe mo man. Dati apo napigsa kararag na. Hello, Marjorie Leste, present ko na napigsang talagang agsiswerte ni Marjorie Leste, kakabsat. Dumalang itinaswerte nga babae ta, agkarangabak, Marjorie Leste, kakabsat. Marjorie Leste. Okay, dagita po itinom nga nangabak, ay ulitik apo dagiti winners tayo, ni Jambi Vlog, ni Maribel Lizardo, ni Flor Delin Pichay, ni Jane Samatra, ni Aisa Bolando Egipto, kini Marjorie Leste Mabun. Happy watching ka na kayo amin. Thank you very much iti ayayat yu iti dayti nga YouTube channel kakabsat sapay kumatag pa present kay tumanen. Agitay nagnagan niya opisubli mo lang apo ta dayti ko isunto ti mabunot into no marapol datay baboy niya. Isublit mo lang kakabsat amok nga nagpuypuyot kayo. Iso nga na nagdingding kayo kiti sinasalawasaw kumanin. So nga thank you very much. Itinasaksi nga nasiksi apo nga sponsor tayo iti dayto nga rabi ni ading Bigses Panyo. Thank you very much kada kayo amin nga nagbuya. Hello to Manang Bernington, Marjorie Leste, dagiti nangabak Bennett Joy. Thank you si Satra Butiling sponsor, God bless. Nyajay, buti sista butihing sponsor. Thank you very much sa ating butihing sponsor and to all viewers tonight. May you have many more birthdays to come. Hello, congratulations everyone to all winners and to all viewers. Keep safe everyone. God bless and stay safe to all of us. Thank you very much. I love you all from the Liwliwagan Rayaw, the OFWs ng Ilocano Facebook page, creator host. This is your friend on the air. Iti YouTube channel kakabsat ni Roderick Temporal Bell, Lizardo Molina, iti mangibat-bati, kada kayo dito Europe, iti nagasat kinaragsak nga rabi tayo amin, nga wanti labas na imbagmat nga bigat siya po dita Pilipinas, na imbag nga malum nyo dita USA, Amerika kakabsat. Itinagan, nagiti si Bubukel nga nagipagpasit, iti dahito yung panag-live ko apo, nagan iti, kanda ito may isa po nga
bunotera tayo ni iti agbumbunot nga kadwak ni Mami May. Ito'y pagayam yu apo nga santo nga pulos nga maumuma, nga agayayat kada kayo, agyaman ak iti ananos yung nga nagbuya, iti daytoy nga rabi. Thank you manang Perdi Taglipay Matjas, Mesenia Sedo, manang Angelino Cortez, manang Berninator, hello mod kinibikse sa panyo. Thank you, bye-bye. I love you all, kakabsat ken gayam. Bye-bye! Hasta mañana. Bye-bye, I love you all. Bye-bye! Thank you very much for watching.